Жақсы өзіңіз қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Bursa Özbekistan Kazakistan'dan ağlarımız geldi. Bunu zarara. Başka olsa şunu Salatan sal. Gel. O nakı bayanlar Sal. Dur sal. Vallahi geç. Buydu arkadaşımızda. Rezerv Joldaşı mı? Gel lan. Ah. Bu yaktar Azerbaycan'dan gelgen tuğanlar. Üçü. Biyak bizden de şu Tarvis ağayımız. Profesör, doktor, nauk, Tarvis degen ağayımız. Biyak Nurga saçtırıp koysam Taşkent'ten. Uçak Taşkent'teki fermerler. İsmail. Акмаржан. Они с Азербайджана работают в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Вот я так нашел категорию. Джасур с Ташкента тоже, Саид с Ташкента. Джасур, он возглавляет вот это общество Джамат Ташкентский, вот именно Аршамад Узбекистанский. Его Джасур, меня Куаныш зовут, он Асрар Джан. Он тоже с Коханда здесь рядом, 300 километров, 250 километров. Он тоже арашавновод и рыбами сильно занимается, 50-60 гектарами. Досумхан, наш арашавновод, Казахстан. Рустем, его все как Каштана знают. Рустем Каштана знает, его все знают. Валихан, он тоже наш гисаровод, байсаровод, все в нем, короче. Алатау. Да, Алатау. У нас близкие крови, по генетике мы ближе, да, чем Арашану. Алатау. Мы делегация с Казахстана и Узбекистана, да, получается? Азербайджан. Азербайджан, получается. Yok, aynı doğru mu? Bu Fransa veriyoruz abi. Уважаемые гости с Азербайджана, наш легендарный, многоуважаемый Куаныш Агай, он с Казахстана, с Туркестанской области, президент ассоциации Байсары, вы, наверное, слышали породу Байсары. Вот наш многоуважаемый брат. Tavuk tekesini soyup tavuk tekesi bilen konuklarına burada tatlı otat. Oldu. Ciddi. Kısaca Amin. Allahu Ekber. Aşkarı başladılar. Tasarrufun jasada jaş gönderiyor joruşlar. İşine gelik. Hoş geldin Kırgızistan'a.
Kazakistan'dan dağı Quvonchbek ağızlar geldi. Quvonchbek ağız. Assalomu alaykum. Qaysi kanal подписчигисiniz? Baytova. Ha? Baytova. Baytova. Assalomu alaykum Baytova kanalының подписчиктері. Бүгін мына Құда қаласа Қырғызстан еліне, Ош қаласына Қазақстаннан, мына Өзбекстаннан келдік. Өзбекстаннан жігіттер келді. Осы Алатау пародасын ашуына, презентациясына қатысайық, бірге болайық деп. Құда қаласа осы парода көркейе берсін, үлкейе берсін, дүние жүзіне танымал болсын. Біз соның қызығын көріп жүре берейік. Құрсан Бәкерге чоң рахмат. Болды ма? Qaysi kanalida? Baytova. Baytova. Assalomu alaykum. Baytova kanalini muxlislari, mana biz bugun O'sh shahrida Alatow parodasini выставкasiga kelib o'tiribmiz. Xudo xolasa buni kallegamiz Quvonch og'amiz aytgandek, butun dunyo taniydigan parodaga aylansin. Xudo xolasa. Mana ko'p ko'rganmiz, ertaga Xudo xolasa yana выставкада ko'ramiz. Juda ham baquvvat, juda ham katta, mashallah deymiz, juda ham ajoyib qo'ylar chiqqan. Şu toydun göğleri Alatow asıl tukum çarbaсын önüktürgen şu Kırgız elim şundayla şu жерде Özgön rayonunun jamatыбыз biz şu Alatow asıl tukum çarbaсын kişine olsa hem aldığa жылдырган mına toy mareke aябай жакшы өтүп атат. Бар жоңардын коромуңуздарга береке. Дайым şu Kırgızstan mamleketimiz tinch bolsun. Hurmatly бүгүнкү Alatow toy suyucu mal çarbanın katışçıları, Özgön rayonunun jamatı, bayramlar kut bolsun. Köpten beri şu kundu kütüp, mana Alatow mehnat kılıp şuntu mıyıqtağız, uyuşturucu toplarına rahatsızlık bildiremiz. Alatow'uz budan arayam örkündey versin, karvağız hiç kaçan arka bolmasın, aldığa önü versin, ıltımak bolaylı. Baruzga den soluk. Bayramlar mendağın bir jolu. Assalamu alaykum. Mana bugünkü Alatow parodasının toy desek de bolat da bugün şu toyuna çoğulup oturabız. Şu buna 5 yıldan beri şu Жалауат, Ош, Баткен областары çoğulup şu Alatow parodasını çıkarabız dep şunu meni alaktendi. Şul parodanın ahırı şu memleketke kayırıldık. Şu Oş yerden yetekçileri, oşlarda dağı bizge jardam kılıp şu parodаны çıkarışka öte çoğ salımlarını koştu. Bu hem şu bir eldik, şu jayittan жақсы пайдаланған қойғатар елге пайдасы тиет деген bir мәнінде biz bu hareket kılıp şu Alatow parodasını çıkardık da. Mına erten şu parodan başlalışı bu öte biz hali jetişip Nemege baralarımız çok dengelge. 5 yıl olup kaldı. Barın çok oldu. Her жақсы koylarının kandarını birbirine koyup oturuş Alatow parodasını çıkardık. Yemi Dağılasa bundan keyinki nemelerde dağa bunda önügü bösüp жақсы parodanın nemesi çok dengelge çıkart degen ümitteyiz demi. Şol ertenki көрgözme tinç aman жақсынqay olup ötüp ketsin. Tinççılık bolsun. Jalpy el jurtqa şu paydası yetirgan paroda olup şu elge jurtqa hizmet kılsın. Rahmat. Hurmatly tuğandar, bugün biz üçün, Kırgız eli üçün жаңы parodabız çıkıp
Mana şu 4 yıl ötüp 5. yıl ketip atat. Эми бул оңой ортоңол өтө турган иш эмес экен. Өзүнүн эрежелери бар экен, өзүлөрүнүн мыйзам чегинде жерлери бар экен, ушинтип Кудай кааласа мына бул Ала Тоо пародасын бүгүн ушу Кыргызстан боюнча Кыргыз мамлекетинен ушул эрежелерден өтүп бүгүн майрамда отурабыз да. Ушул майрамыбыз кут болсун. Şu berekeli olsun, sebebi biz Ала Тоону даңтап, даңазалап кетиш үчүн бизде эмне ошол? Бир койду 12 ай болсо 4 ай биз короодо карайт экенбиз да. Калганы бардыгыбызга талада да. Бизге шартыбызга ылайыктуу узак жолгобу ушундай ылайыктуу экен, ошону туура көрүп ушинтип куттуктап, бири-бирибизди заттап, сыйлап, мына 3 область биригип, ушу чет мамлекеттерден меймандарды чакырып, Кыргызстандагы ушу 7 областтан арашана отпу, кандай бир мал баккан чарбагерлерди чакырып, өзүбүзчө бир чай берели, башыбызды бириктирели, бири-бирибизден бир талим тарбия алалы деп отурабыз. Ушу туугандар, şu mayramımız kut bolsun. Kuda kalasa mına bugün çay pitabız. Çay pitani içkenden keyin ertege kuda kalasa şol bardığın görgözöbüz. Kanday bolgonun, kanday koygonun özüңүздөр balaysızlar kuda kalasa. Mına stolda jalaң şol har bir rayonda aksakaldары oturasыздар. Sizler bar, biz bar. Ушунча балдарды жетектеп аркаңыздардан келип отурасыздар. Сиздерге да чоң салым кошуп мына биригип отурабыз. Не только bir 6-7 rayon emez, 3 oblast emez, 7 oblast birigi oturabız. Mına жерде меймандар келип отурат. Biz zor кубанычтабыз туугандар, туура аксакалдар. Ушу майрамыбыз кут болсун. Ушу чарбабыз ар бирибизге берекесин берсин. Ар бир ушу тапкан ташыгандары жакшылыкка буйрсун, тойлорго буйрсун. Тойдо кезигип жүрө берелик, а туугандар. Жакшылык болсун, ушу чарбабызга береке пейиз болсун. Рахмат. Hoş geldinizler. Canım bölgesinde, can günüge gül deste canazı olsun. Sahnada Eylaman Celalov. Assalamualaikum, kurban olsun geçinizlerine. Kalpağı baştan düştüğün, birimdinin ıntımağı, gün ötkön sayın düştüğün, жақшылық kılıp, jardan kılıp, hiç kimden rahmat dile gitmegin, bir Kuday bilse boldu dep, жақшылық kılmayınca, jüregi tinç almagan жақшы adamlar. Jalbыңızlar, bugün kumar ekebizge, hoş geldinizler. Bugün koydun Ала Тоо parodaсын өстүрүү боюнча ассоциациясынын Кыргызстан боюнча республикалык деңгээлде десек жаңылышабыз. Балким эл аралык деңгээлдеги эң алгачкы жолугушуусуна кош келиңиздер. Ала Тоо пародабыз Ала Тоодон ашып ааламда басып жүрсүн дегендер. Кол чаңыздар менен. Анысы дегенде аққары тақыр кетпеген, бүркіт мұшып жетпеген, нарындан келген қонақтар бар болса, bir қол шағып қойсаңыздар. Нарындықтар бақсады. Нарындан келгендер, стоп мұсыға, мақыланда. Жетакелер шыққан жер, берекелі ұмытман жер, жер берметі ысық көлдей көлімден. Ары шетте көрімден келген. Ысық көлден меймандар бар болса, bir қол шағып қойсаңыздар. Ысық көл!
Olalı таптап, қосқылған, құрама жиып жұрт қылған, қан манастың ұрпағы айланып кетен ұшындай Алатаудай жұртымдан. Келіңіздер анда меймандар, Таластан келген меймандар орысыр болсаңыздар. Талас барыстар ба? Қош келіңіздер, азаматсыздар. Ені жаштардың шары Жаллават десем, жаңылып қалшыдай олатам. Че Жаллаваттан, че Манастан келгендер, барыстар ба? Азаматсыздар, Жаллават, Манастан келгендер, қош келіңіздер. А дегенде, Сулайман тоғысы орын алған борбордон, қонақ керек болса, Франция, Париж, Лондондан, Ақбурадай дайрасы, ичкен адам керек бе, жан дүйнө сөзет пайдасын. Оштуктар пайдасын! Азаматсыздар, ой, мақтасам сөзім ген болған. Ары жақтан келген дұшмандар атышқанда жем болған. Шекарада солдат емес, жашоочусунун ар бири батырларга тең болған. Баткен, барсыздарбы? Қош келиңиздер. 7 облыста айтып отурамга, бирок бүгүн 7 облыстан ашып, ары көздөй басып барсаң, казак кыргыз бир туугандай, бирин-бири көрө алмайтын эмес, бирин-бири көрө алмайса, тура алмайтын Казакстандан келген бабалар. Қошеметтер, Қазақстан! Қош келиңиздер. Олай болса, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, işte bu programa, bu vecimize Azerbaycan'dan gelgen konuklarımız var. Alkışlar olsun, Azerbaycan, hoş geldiniz. Bravo. Azerbaycan, sizin yeriniz bu tamaşanın içinde değil, kalbimizdedir, kalbimizde. Hoş geldiniz. Ne diyorsan düşünmüyorsunuz da, kol çabuk koysunlar, öyle söylerim diyeyim, ne diyorsan ne? Bravo. Onun zatı ağlar düşünüyor da. Endi esa özümüzü tilimizge kelamiz akalar. Özümüzden kelgan mehmonlar, O'zbekiston bormisizlar? Qayerda O'zbekiston? Oxiri, o'zingizlar. Tarjimonsiz tushungan o'zimizni tilimizdan aylanay. Qiz berib kelin olgan, xudo bo'lib, xudandi bo'lib qo'yganimiz benar. Xo'sh kelibsizlar. Anda bo'lsa, deegasiz. Now please pay attention to the scene. I'm going to show you the video about our production, about our animal. Ne deyotgan özüm de bilmeyim. Biroq bir narsa dedim. Tamasha, kelingizlar anda. Bugun olamga jar salib maqtana turgan dala sol төрттүлүк малды түлөтүп, көбөйтүп, аргындаштырып, алдыга жылып чоң бир иш-чаралардын бири арасына бир учурлар өзгөн күрүштөн башка күрүштү билбейт элек. Бир учурлар баткен күрүштөн башка күрүштү билбейт элек. Азыр болсо арасында карагаш дейсиңби, лазер дейсиңби, не деген түрлөр чыкты. Көрсө, адам жан дүйнөсүнө жаккан каалаган варианты көп болсо, ошондун жакшысы бар экен. Баягыда бирөөлөр Arasan koyu dese A de oturganlar, eğme Alatoğ koyu dese Ma de oturganlar payda oldu. Koş gelinizler daha biri. Hadi olsa, nazarınızlarda ekranda durmakçıyız. Canıdan gelgen konuklar var, canıdan uvatkanlar var. Bizden canı koyunuz, Alatoğ atalısındağı koyunuz turalı malumatı ekrandan kıskanızda sizler için sunmakçıyız. Nazarınızlarda ekrana koyunuzlar. Koylarının Alatoğ parodası, Kırgızstandın tüştük aymağında jергиликтүү Kırgız koylarına, Gissa koçkorlarını koldanıp, argındaştığı jolu menen çıkarılgan et may bağıtındağı жаңы paroda. Seleksiyanın negizgi maksаты, Тоолу райондордун катаал климаттык шартына чыдамдуу, сапаттуу кой этин берген, салмактуу койлорду алуу болгон. Селекция иштери 20-жылдын аягында башталып, көп жылдык илимий өндүрүштүк иш-чаралардын натыйжасында жергиликтүү кыргыз койлорунун туруктуулугун, чыдамкайлыгын жана жакшыртуучу породанын кунардуулугун айкалыштырган жаңы тукум жаралды. Породанын аталышы Кыргызстандын символдорунун бири болгон Алатоо тоо ыркаларынан келип чыккан.
Бул анын жаратылыш менен тыгыз байланышта экенин баса белгилеп турат. Ала тоо койлору тоолуу шарттан, татаал рельефте жүрүүгө жакшы ыңгайлашкан. Алар аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн, Кыргызстандын климаттык жана географиялык шарттарына туруктуу, түшүмдүүлүгү төмөн жайыттарды үнөмдүү пайдаланууга жөндөмдүү. Койлордун ээттүүлүгү жакшы жана тез семирет. Жогорку сапаттагы эт берүү менен этинин өзгөчө даамы жана аш болумдуулугу менен бааланат. Алар бышык туяктары, күчтүү буттары жана жыдамкайлыгы менен айырмаланат. Бул аларга аска зоолордон, кыйын ашуулардан узак аралыктарды басып өтүүгө мүмкүндүк берет. Тоютту тандабай жегендигинен улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактардагы жайыттарда багуу үчүн пайдалуу. Алар ар түрдүү илдеттерге туруктуулугу жана төрчүлдүгүнүн жогору болгону же эгиз козулардын көп туулушу менен айырмаланат. Ала тоо кой породасы Кыргызстандын бардык аймактарында, ошондой эле Борбордук Азия, Казакстан, Россия Федерациясынын кээ бир региондорунда, Кавказдын тоолуу райондорунун салттуу мал чарбасы үчүн туура келет. Негизги асыл тукум кочкорлордун ичинен 85% элита, 15% биринчи классты түзсө, ал эми койлордун 27% элита, 70% биринчи класс. Жүнүнүн түсү боюнча койлордун 87% кара, 12% каштан жана 1% күрөм түстө болот. Ала тоо койлордун козуларынын өсүшү жана өрчүшү жагынан өз теңдештеринен бир топ алдыда. Ала тоо породасынын 8-18 айлык козуларынын сойгондогу этинин салмагы 60-66%, же жергиликтүү койлорго салыштырмалуу 10-15% жогору. Чындыкта айтканда, ала тоо койлору жергиликтүү жана импортталган породалардын мыкты сапаттарын айкалыштырып, ийгиликтүү селекциянын натыйжасы, ар тараптуулугу, чыдамкайлыгы жана кунартуулугу жагынан тоолуу райондордун айыл чарбасынын келишесинин маанилүү булагы. Баасы карапайым элдин капчыгына жараша, салттуу жана заманбап мал чарбасы үчүн өтө баалуу мал болуп саналат. Браво! Экрандан аз да болсо маалымат алдык. Алардыча видео тасманы YouTube'га жүктөп, момундай слайдтарды даярдап, коомдун өзүнүн масс-медиа тармагында белгилүү блогерлер бар. Ал эми биздин дал ушул Ала тоо аталышындагы койлорубузду коомчулукка жар салып, видео ролик болсун, ар бир саяпкерибиз, чабандесибиз, мүнөшкөрүбүз, ар бир койчуманыбыз ар биринен жасаган иштерин коомчулукка чыгарып аткан өзүбүздүн да блогерлерибиз бар. Ол да болсо красавчик жигиттин гүлү Умар мырза баштаган жамаат. Браво! Чоң рахмат сиздерге. Анатча, урматтуу меймандар, келиңиздер анда эмесе бүгүнкү салтанаттуу мааракебизди баштап берүү үчүн бардыгыбызды чакырган, ресторанга эмес, жүрөгүнө батырган, жакшылык кылмайынча жаны тынбаган, чыныгы жомарт Асылжан, меценат, мыкты ишкер, алдыңыздарда койдун ала тоо породасын өстүрүү боюнча ассоциациясынын төрагасы Сатыбалдиев Курсанбек Камбаралиевич абазды кол чабыңыздар менен дал ушул жерге чакырайык. Жандоочу бийик актырат, болбосо жоого чаптырат дейт. Канатын колун жайса канат болсо, сүйлөп барса санат болсо, жардамчылары дал ушундай фанат болсо, бул иш албетте алдыга өркүндөп өсөт. Дал ошондой координаторлор Жалал ата областынан Өсөрачы абабызды аксакалыбызды чакырам. Баткен облусунун координатору Курманбеков Манасбек экенди чакырам. Кол чабыңыздар менен. Периштелер ойногон, сыйлабасаң да барысын, сыйлаш керек карысын деп, бабалардын баягы айткан кебин унутпай, мына Курсан агам командада акыл айткан, карыя сүйлөгөн сөзү дарыя болгон аксакалыбызды мына катарыбызда сак башы болуп, ар бир иште дал ушул ажекемдин батасы менен баштап беребиз. Кош келиңиз. Ар бирсе назарыңыздарды экранга буруңуздар. Сиздердин атына сарды жарашкан Курсанбек уулуңуздар бүгүнкү мааракени баштап берет. Кол астаңыздар. Рахмат, Кадырыз мырза. Ассаламу алейкум. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу коноктор, төгөрөктүн төрт бурчунан келген кутмандуу биздин коноктор, бул жагы Казакстандык коноктор, Өзбекстандык коноктор, Азербайжандык коноктор, анан биздин жогорку министерстводон
администрациядан келген қонақтар, барыңыздар қош келіпсіздер бүгінгі біздің іс-шараға. Мына біз бұл пароданың açılışына 4-5 жылдан бері документациясына чуркап, ушул пароданын бүгүнкү бір ак төөнүн карты жабылган малда бір өзгөчө бір ак сарайда бір конокторду чакырып, bir çay берип, жакшы bir узатып, bir өзгөчө bir деңгээлде презентациясын өткөзүп алалы деп ниет кылдык эле. Мына бүгүн миң мартама шүгүр баарыңыздар мына алтындай убактыңыздарды бөлүп, мына биздин Ала Тоо пародасын даңазалап даңктап, дүйнөгө республикалык тааныталы деп кол кошуруп келип отурасыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Илайым сиздердин дагы чарбаңыздарга береке. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушундай биздин Ордолу Ошко келип, Ош Жалал Абад Баткен 3 облас биригип, бүгүн эртең өтө турган иш-чараларга барыңыздар жакшы сөзүңүздөрдү кошуп, жакшы ниетиңиздерди кылып, бир жакшы батаңыздар берин деп келип отурасыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Амелесен биздин Аксакал абабызга бир кол чаап коюңуздар. Ошондон ак тилегин арнап коюңуздар. Келиңиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү Ала Тоо пародасынын açılışına, toyuna kuş gelipsizler. Жалпы 7 туғандан келген ушу Кыргызстандык туугандар бардылар kuş gelipsizler. Мына Казакстандан Кубаныч баш болуп, Өзбекстандан Жасур баш болуп, мына Азербайжандан келген коноктор kuş gelipsizler. Бүгүнкү биздин тоюбузга. Эми муну 5 жылдан бери мына курсанды шайлап, şu bir Ала Тоо пародасын чыгарайлык, башта Гисар деп жүрдүк эле, бир Кыргызстанда бир пародасын чыгарайлык. Гисарды мактап жүрөбү деп şu аракет кылдык эле. Мамлекетибизде чоң şu айыл чарба министрлигине чоң жардам берип, ушул немени ишке ашырып, бакырогуну şunu patentiге чейин алып, мына курсан жүгүрүп жүрүп. Кудай кааласа баардыгы документи болуп, өткөндө көргөндүк, ушул Ала Тоо пародасы деп уже тен алынды. Кудай кааласа ушул Ала Тоо пародасы жалпы Кыргыз элине пайдасы тие турган кой бул. Bir jayitda жүрөт, баардыгын кайталашты кереги жок, жайиттан жакшы пайдаланат. Şu elge журтка кызмат кылды. Мен деле ушул кой менен алектенгениме 54 жыл болду. Кудай кааласа bizler жашында 70'te өткөн булат 73'te. Şu elge журтка şu кийин дагы биз эстеп жүрө турган ушундай жаштар ушундай пародан түптөп кеткен экен биздин ата бабаларыбыз деп, şu деп эстеп ушунага ушуну улантып, şunu дагы өнүктүрүп, жашагай болуп, şu elge журтка пайдасы тие турган койлордон болду şu парода. Şu пароданын ичине бир кызмат кылып, муну пародада эле чыгарып койгон менен иштеш керек bunun üstünde. İşlebese bul önükböйт, өспөйт. Бүгүнкү ошо тойго куш келипсиздер. Бардыгыңарга чын денсаулык, тынччылык, аманчылык, дүйнөдө тынччылык болсун, мамлекетибизде да тынччылык болуп, өнүгүп өсө берсин. Тынччылыкка эртеңки иш-чара тынч аман өсүп кетсин. Рахмат. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү кеченин тазыр кылабыз. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Баарыңыздардын коруңуздарда береке болсун. Алла Таалага бир чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарлар койбакканда сүннөт. Алла разы болсун. Чоң рахмат баарыңыздарга. Арбисе алгач келет. Дегенде эл аралык деңгээлдеги эң биринчи мааракебиз ийгиликтүү болсун деп дагы бир рет кол чаап коюңуздар. Негиздөөчүлөр, чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар. Манасакен маанилүү кепти айтты. Пайгамбарлар да кой баккан деди. Анан дагы бир кепти айтты. Экинчи парода биринчиси арашан кою деди. Арашан кой баккандар, арашанчылар кайдасыздар? Арашанчылар! Кол чабыңдар, кош келиңиздер. Браво! Бизде кыргызда шундай сөз бар. Эки кочкордун башы бир жерде кайнабайт деп. Бүгүн кайнайт. Бүгүн кайнайбыз. Арашан менен Ала Тоо кою любой жерде бир казанда кайнап жүрөбүз.
ынтымаңар бекем болсын. Алғалай берсін Арашан, алғалай берсін Алатау деп бір қол шақпаңыздар. Браво! Шоны рахмат. Араңарда келіп қаныстарды қарап, жаны тұрмаған әкелерді қарап, молодецтер ойнайды. Бірөөсі такси айдап жүреді, бірөөсі осы музыкант, бірөөсі мұғалім, бірөөсі дағы дейқан, басқа іштерде жүрген кіші, бірөөсі құлдыл тынар ақамен. Bir qarasam elə qoyların içine жүрген бір. Бүгін дағы бірөөсі мұна жерде жүреді, қарап, қуағанын аржа өркен. Сіздерге тарынышым бар меніңше. Сіздер қылғанды менде де қылалатыны бидірес жүрік әдеп қойсам өлет білеңер деймді. Айтор, мұндан кейін Алатау жай Арашан, сіздердің араңарға көбірек жүріп қалам. Мені де жетіле жүргіле, білгенге білдіргеле, қызғанбағыл айтып қойды. Тескерісінше әрбір замандың өзінің ескіден бері, әрбір бейдің, әрбір манаттың өзінің ақыны жартысы олған. Шоң айтыстарға шығалбасам да, сіздердің араңарға өрдап жүререйін, не деп едіңіздер? Қош келдіңіздер. Ады бесе, мұна şu дейістер ауыз ашық деп жаралыдық, арауызға жаңыдан келіп отырған, орынды қауыр отырған меймандар бар. Қош келдіңіздер. Бүгін қойлар тармағында, төрттілік малдар шаруашылық тармағында жаңына Алатау қойлар парод түптеліп жатқан, қолшылыққа жар салып жатқан өтірі, анда Алатау қияматқа шейін Алатау мекеніміз жашай берсін, Алатау қойларымызда түгенбесін. Өзі қой баққан жақсы пайғамбар кесі өзі сөзінде айтып тұрады. Баққандар байы береді екен. Анткені сен баққан қойыңның өзі мә деткенде атаңдар. Қаратшы, ал саға береке деген екен. Ешкіміңізден кем болмаңыздар. Жағымды өрдесте, жағымыңыздарға гүлдесте жақырсын. Сақтада дағы бір талантты болсаңыздар. Қиян Тоқтарбаева. Келіңіз. 10 не? Анекдот. Күле тұрған жері бар, өзілер дайырда тұрған. 10 негр баратса ака, жолдың бір жин Аладдин салынған көкшін табалыпты. Микрофон берші ака. Тағана микрофон берген. 10 негр алдына бір жин салынған көкшін табалып, көкшіндің онда ішқаласа, ішінен Аладдин шығаттағы тілегіңді. Тілегіңді айт. 10 негірге байыру айта деген әкелер. Арбіріңден бірден ғана тілегіңден ішке ашырам. Айттыла десе бірінші негір айта деген. О, жин, мені ағарты қой дейді. Жин бұсы, сим салабим рақат өкім, абракадабра, бақпақ болып қалды. Бұйына, 9 негір көріп қалды да, екіншісін айса, мені де ағарт дейді. Екіншісін ағарат. Üçüncüsü, meni de ағарат. Üçüncüsü ағарат. Dördüncüsü ағарат ака. Beşincisi ағарат. Altıncısı ағарат. 7, 8, 9. 10'uncuna gelse, 10'uncuna gidip dağa qarasa, 9 atpak var. Birili tilek iş kaşalı deyip, dese, onday olsa, buna 9 öldü, kayra, qarak koy deyip. O sen taladan daha qara oydan qap kettir ekan. Degenimce, Belik alanda қоғаның көрелмәсті тілі, онда өтір өреткенсіңер, онда қылмаңыздаршы. Қол шапқанға пұл кетпейді, байланайындар еді. Қол шапқаныздаршы. Ана сонда Гингсе сол тарап кетті қадасыра. Гингсе сол тарап қасапшыға мал қайғы. Ona жерде мүшілі, жақсақ дегенде. Қасапшыға мал қайғы. Қарешкіге жанғай. Молодец екенсің, камана бір фамсызға. Қарешкіге жанғай деп тұрғандар. Кеттім анда оң тарапқа кеңсіра. Оң тарап. Башына іш түшпей мақалды кем айтады жоқ. Bir. Сол тарап бар бұ жоқ? Оң тарап, сол тарап. Башына іш түшпей интернетте жоқ. Google'dan izlemeli ol. Біреулер интернетте жүреді. Ана жерден çıkaka. Ана жерден üzerinde aptal çıkma. Belek'e koşuyor. Şu makalda kim cevap taksa. Bir üzerinde koşma dedi. Var mı cevap? On taraf sol taraf. Bir. Akıt. Hamsi. Üzerine koşma. Bir. İki. Başına iş düşmüyor. Deyince dört taraftan birisi cevap taktı. Birinci götürüp koydu. Var mı cevap?
Başına iş düşüyor, bu nesini düşüne alıyorsun. Kol düşüyorsun. Valla neyse. Filosof yapınız ya. Bir haksızlık ya. Çok tolerans. Ya. Bak ne dediniz? Başka iş çıkıyor kolu kas. Valla neyse ya. Tolerans. Bari o taraf sol taraf. Bir. Ona şeyden bir iş öldürdüm. Hakem. Başına iş düşmeyin. Adam kadrını bilmeysin. Adam kadrını bilmeysin. Ona bilsin. Hakem ya ben. Aksesi veriyor. Joe Dönemez. Var mı Joe? Sol tarafta hareket. Bırak bana şimdi gabarit insanlar var. Ötküntüyüm ben. Eda kim? Başına iş düşmeyin. Dostumdun kim ekenizini bilmeysin. Kişiyem ben bir kapçı. Var mı Joe? Bir kapçı, bir üzümlüsü benim hoşum dedim ben. Bana hakem cevap verelim. Başına iş düşmeyin. Başına iş düşmeyince daha oluyor. Tavuk oluyor. Bu kişiyem ben. Bir kapçı. Menden bir üzüm balamaya aldın arabaya. Kim? Cevaplarda. Bir kapçı. Bir. İki. Ona söyle bakalım. Cevap. Hak eder. Cevap. Bir dakika birisi. Bana söyle birisi var. Bol. İran. İnternette rahmat. Cevap. Başına iş düşmeyin. Başına iş düşmeyin. Siz zengin mendil de olasınız. Cevabınız. Hayda. Başına iş düşmeyin. Tübün benim Onu ayıptak. Ooo yaşadım. Kudum kazında şeyde başına. Ben hocana dedim bağlı. Kim? İş düşmeyin. Başına iş düşmeyin. Olmayacak bizde. İnan. Siz mi? Yok. Başına iş düşmeyince malın arzından satılmayın. Mala değilse cürün ata. Все уже. Все уже. Не, он сказал уже. Çoğu baksın. Dostlar, başına iş düşmeyin, malın arzan satılmayıp degen makal bolsu dostlar. Elayın başınarga iş düşmeyin. Alatoğ koyunar arzan satılmasın. Bir kol çalmanızlar. Priz, bravo. Kamçı. Özür kısmet. Haki, atınız hayırdan geldiniz? Karabolca. Karabolca. Sıra. Bolda kutlayın siz. Var veriniz. King sıra. Kettik anda. İşi jürisköndün. Ay, hatırladım. Birisi oldu. Onakçı oldu. Manyak dedi olması lazım. İnternette arabatçı. Sırası. İyi çok iyi. Maladesiz aka. Bir kamçı yorum böyle aka. Sizdinci. Alatoğ koyunuz enesin. İtiniz an çökçesin aka. Maladesiz. Çoğu gösterdim. King sıra. Kettik aka. Ayvan alası sırtında. Çok. Birinci oldu dedi. Birinci oldu dedi. Aka. Maladesi adam arası içinde. Çoğu göster. Bravo. Kolçağa koymuşlar. Adam alası içinde. Azamatsız. King sıra. Jakşadan unutsa da unutmayıp degen makalı kim toluplaydı? Bir. Sol taraftan nazırdı bir. Kara doğru. Kırgızdın ağlının özünde taşır gömmek işte. Eğilim beni verci degende. Kettik aka. Jakşadan unutsa da unutmayıp degen makalı kan toluptaysın. Unutmayın. Oğlum niye unutatılmayacak arasanıza? Eda, çıkıp vardı bir. Anacayda kalmakça daha bir jigittin gülü. Şakaradan. Jakşadan unutsa da unutmayın. Peki öyle adamın. Koyma çıkın. Boş yerinde boyup durup okumak için. Anacayda reyizken boyup durup. Eda, jakşadan unutsa da unutmayın. Misafirimiz. Azerbaycan'dan geldi. İyi insan neyi unutar, neyi unutmaz abi. Gel abi, görüyorsun sen. Bravo ya, Azerbaycan'a bir gol yapmanız lazım. Bravo, sizin olsun abi. Bu ne demek?
şimdi oturuyorum burada susmadan abi ya. Bravo ya. Dostlar, jobun gösterdik. Жақсы adam, бергенін ұмытса да, алғанын ұмытпайды деген мақал болчу. Ал эми Азербайжандан келген меймандар дал ушул мақалды 80% туурлап, жақсы адам жамандықты ұмытса да, жақсылықты ұмытпайды деп толтырып берді. Азербайжанға бір қол шапыңыздар, қош келдіңіздер Азербайжан. Қазақстан бір қол шапыңыздар болсын, қош келдіңіздер Қазақстан. Өзбекстан бір қол шапыңыздар, Өзбекстан қош келдіңіздер. Меймандар, қош келдіңіздер. Кейінгі ақырғы сұрағын көрсетейін анда. Қайда кеттің я? Болды ба? Все анда. Анысы, ардақты меймандар, оған шыңдалатыр. Біраздан кейін бізден қызықты ойын зоқ конкурстары өтмекші. Орталықта қымбат билеттеріміз де бар. Мындан ұлам келіңіздер, жанды актив болып беріңіздер армеңіздерді. Қонақ қойын ой жоғыш болып десе, жоғыш болып отыра бермеңіздер. Бүгін энергичный болыңыздар. Анда сөз кезегін ұзаталы. Бүгінгі атқарылып жатқан іс-шара осыған. Ардақты меймандар, мемлекеттік администрация, ишкана мекеме жетекшілері, мэрия тараптан, суу чарбашылык министрлик тарабынан жана өкүлчүлүк тараптан бүтүндөй меймандарыбыз келип отурган, акимдерибиз келип отурат, меймандар менен биргеликте анда сөзүн кезеген Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жантаев Элчек Нуржалиевич агабыз баштаган жамаатты сөзгө чакырам, келиңиздер. Карасу район акими Канат Касимович агабызды, Өзгөн район акими Каныбек Сагынбекович агабызды, Ноохат район акими Эмир Акжотович агаларыбыз баштаган жалпы чоң жамаатты сөзгө чакырам, келиңиздер. Ким мырзасын өзү билбей жат билет, басмайдын кыскасын эси билбей ат билет деген кеп бар. Мындан улам, бүгүнкү күндө интернет өнүккөн учурда коомчулукта элдин кызматын кылыш өтө кыйын, элге жагыш өтө кыйын. YouTube'дан чыкса бармагына чыкпаган, тилине чыкпаган адамдар ар бәлене сүйлөп аткан критиканын ичинде эл үчүн кызмат кылыш ого бетер кыйын болгон дооруда ар бир сөзгө өзүнүн өмүрүн өлкөсүнө башын сайып, өлкөсүн өлүмгө даяр болгон мыкты инсандар жаныбызга келди. Аны эмесе сөзүн кезеген Кыргыз Республикасынын Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жетекчиси Элчек Нуржалиевич агабызга микрофон сунам, каалоо тилегине, куттуктоосуна көңүл бериңиздер. Арбаңыздар, кадырлуу коноктор, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу ассоциация мүчөлөрү, Кустамбек Камбаралиевич, Кыргызда жакшы сөз бар, жакшы иштин башында жакшылар турат, жанаша дейт анысыңар. Бүгүн мынакей биз дагы кубанып турабыз, анткени биз үчүн абдан кубанычтуу. Бүгүн мынакей ушул ар бир региондун өзүнүн бир потенциалы, мүмкүнчүлүгү бар, анысыңар бүгүн дагы ушул агрардык мамлекеттин ичинде өзүбүздүн агрардык өндүрүштүк потенциалыбызды белгилейбиз. Бирок ошонун ичинде мал чарбасы боюнча дагы мынакей биздин бир жакшынакай бир мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бүгүн көп жылдык эмгектин үзүрү бүгүн мына колубузга тийип атат десек, мен жаңылышпасам керек. Бул эми тарыхы узун албетте, бул баягы 70-жылдан бери карай келаткан иш, бирок ошонун аягына өтөсүнө чыгып аткан бүгүн мен айтат элем, бүгүн ушу ассоциациянын мүчөлөрү ошонун башында турган Кустамбек мырза, мына сиздер болуп атасыздар. Эми бул койдун, бул тукумдун артыкчылыгын биз кенен уктуп, ошондуктан бул элдин пайдасына деп бекерден айтылбайт. Кой баккан сүнөт деп айтылды, ушу койдо береке бар деп уктурабыз, анысыңар ушул биздин кыргыз элине пайдасы тийген тукумдардан болсун. Биз буга чейин мынакей ушу Арашанды көп угуп келебиз, төрдөрүбүздүн Арашан сүйүүчүлөрү отурат. Мынакей ушул кишилердин эмгеги чоң. Чындыгында мынакей ушу Арашанды бүгүн бир эле Кыргызстан эмес, комшу мамлекеттерге да тарап аткан учуру. Анын сыңары мынакей ушу артында келаткан, удалаш келаткан Ала-Тоо пародасында келечек экен деп ойлойм. Биз бүгүн ушу малдын санынан сапатына деп атканда учур бекеринен эмес, анткени
жайын чектелүү, анан бүгүн көп бир көйгөйлөрү бар. Бүгүн Айыл чарба министрлиги дагы мынакей бизде бул маселени көп айтып келет. Мына жайыттын деградациясы. Аны сыңары бүгүн ушул сандан сапаттуу өтүп аткандагы бүгүнкү күндүн учурдун талабы деп ойлойм. Эмне дейбиз, урматтуу 7 дубандан келген өкүлдөр, бүгүн ушул иш-чарага келгендерге чоң рахмат. Берекелүү Ош шээрдесинен эртең дагы жакшы иш-чарага күбө болгондон сынак. Бүгүн мынакей ушу Кыргызстандын 7 дубанынан эле эмес, коңшу мамлекеттен келген дагы коноктор, биз сиздерди ушу биздин Ош шээрдесине куш келдиңиздер демекчибиз. Эртеңки иш-чарабыз жогорку деңгээлде өтүшүнө биз тилектешпиз. Дал ушул эл алдында көмүскөдө көрүнбөгөн көптөгөн кызматтарды кылып, биздин Ала Тоо кой пародасынын өтүшүндө эмгексиз эмгек кылган каармандарды грамота менен сыйлоого уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен Ош облусу боюнча койлордун Ала Тоо пародасын өстүрүүгө кошкон салымы жана ак ниет эмгектери үчүн кол жабыңыздардын коштоосунда Абдуллаев Медербек Кармышакович уулуңуздар сыйланды. Шамды кол жапыңыздар, анткени бул инсандар эмгексиз эмгек кылат, көмүскөдө көрүнбөгөн иштерин биз болсо коомчулукка көрсөткөнү, баалап өткөндү кааламак. Дал ушундай койлордун Ала Тоо пародасын өстүрүүгө кошкон зор салымы ак ниет эмгектери үчүн ардак грамота менен Маматов Туратбек уулуңуздар сыйланат. Кол жабыңыздар. Сөздүн кезегин анда эмесе акимдерибизден улантмакчыбыз. Келиңиздер. Сөз Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин өкүлү Мыктыбек Каламдаров агабызда каалоо тилегине, ак батасына, коттуктоосуна кулак салыңыздар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, өзгөчө фермерлер. Кудай буйруса, ушул иш-чара канча жылдык мээнет эмгек деп айта алат элем. Ушул экрандын артында десек да болот, канча эмгек жатты, канча мээнет, канча тер, өзгөчө өзүңүздөр, өзгөчө ушул фермерлер, сиздердин эмгегиңиздер, сиздердин жеңишиңиздер. Бул бүгүнкү саатка, бүгүнкү күнгө көп адамдардын өзгөчө өмүрү да жетпей калды. Кудайга шүгүр, биз буйруп атат экенбиз. 70-жылдан бери баштаган жумуштун бүгүнкү күн мына тарыхый убакыт десек болот. Бул тарыхта калып атат. 2025-жылы Кыргызстанда Ала Тоо деген порода чыгып, официалдуу түрдө министрликтен бекип, биз патент алып отурабыз. Бул бардыгыңыздардын жеңишиңиздер. Бир дүркүрөтө кол чабып коюңуздарчы. Албетте бул күндөр эстелет. Себеби буга чейин канчалаган пародалар чыкты. Ушул пароданы мындан арыда улап кетели. Бул пароданын чыгышы бирден бир максаты Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Сиздердин ушул өндүргөн этиңиздердин, ушул өстүрүп жаткан коюңуздардын эсебинен бүгүнкү күндө биздин кыргыз элибизде дасторконубузда этибиз жайнап атат. Ушул сиздердин эмгегиңиздер кошкон салымыңыздар деп, ар бириңиздерди бүгүнкү иш-чара менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Өзгөчө ушул иш-чараны баштаганда, мына башында турган, өзгөчө эмгек кылганына жамаат бар. Ушул Ала Тоо пародасынын ассоциациясына мүчөлөр. Буйруса, бул пароданы да мындан арыда өнүктүрүп кетели. Бул бүгүнкү күн бекилген күн менен эле токтоп калбайт. Мындан арыда пароданы өркүндөп өстүрөлү. Башка мамлекеттен келгендерге биз жайылтайлы. Biz özgöçe başka jактан уйларды, başka жылкыларды
бизден койлорду алып кетсин, биз сыймыктанган парада болсун. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Өзгөчө мына суу ресурстары айыл чарба кайра иштетүү өнөр-жай министрлигинин дагы министрдин ушул тармакка кошкон салымдарын эске алып, биз дагы грамоталар тапшырууга уруксат этиңиз. Армisi Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр-жай министрлиги тарабынан ардак грамота. Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өндүрүүгө кошкон салым үчүн Алай району боюнча койлордун Алатоо породасын өстүрүүчү фермерлердин координатору Мадазимов Сүйүнбек Абдилакимович сыйланат. Урматтуу меймандар, баягы 10 негирге окшоп көрө албастык кылбай нормально болчак тургула. Дагы ушундай ардак грамота менен Жолоев Жегишбек Абдилакимович сыйланат. Шаңды болчакыңыздар. Жегишеге келет мына. Дагы ушундай ардак грамота менен Өзгөн району боюнча койлордун Алатоо пародасын өстүрүүчү фермерлердин координатору Суранов Адилет Акматалиевич сыйланат. Адилет мырза. Дагы ушундай ардак грамота менен Сузак району боюнча койлордун Алатоо пародасын өстүрүүчү фермерлердин координатору Алдашүкүров Азирет Исакович сыйланат. Дагы ушундай ардак грамота менен Сузак району боюнча койлордун Алатоо пародасын өстүрүүгө салым кошкон фермери Кокуев Айбек Сатыбалиевич сыйланат. Дагы аксакалдарыбыз бар эле, аларга да аталган сыйлыктар бар. Кудай буйруса аны дагы жакынкы күндөрдө тапшырабыз. Бул иш-чарага жетишпей калды. Кечирим сурайбыз. Министрлигибизге бир кол чаап койбойсуздарбы? Чоң рахмат. Кубанычтан айтыңыз. Жетекчи Бактырбаевга да бизден салам айтыңыз буюрса, анда сөздүн кезегин акимдерге сөз беребиз. Сөз алгач өзүм кара солукмун деп кара суга берейин десем, ары жақта ақсақал аким бар. Анда ушул ақсақал акимибизге берейин. Эмил ага, сиздин 2 бонусуңуз бар. Я. Кандай сиз бонусу? Болду. Бирок сиз жаш көрдүк экенсиз, кандай көрөйүн. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуулары жана уюштуруучулары. Чындыгында 55 жылдын үзүрүн бүгүн сиздер менен көрүп атканга бизге насип кылыптыр. Терең ачылып киргизебиз. 55 жыл ушу селекция кылып, аягында Кыргыздын Алатоо деген жакшы пародасын чыгарып, айыл чарба министрлигинен таанылып, патент алып, ушу жерде сиздер менен белгилеп отурабыз. Ушу Алатоо пародасы мындан да токтобой, сапаты боюнча арашандан асып, андан кем болбосо да ашсыганга бардык шарттар бар деп ойлойбуз. Курсан Камара сизге чоң рахмат, уюштуруучуларга бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чара катышуучулары, чакырылган коноктор. Мына бүгүн алдыда Алатоо пародасынын тарыхы боюнча дагы токтолуп тасмадан көрдүк. Бул биздин парода Арашан пародасында эле Алатоо пародасындагы Кыргызстандан селекцияланып чыгып, эң жогорку жетишкендиктерге жетишип, ушул биздин койлорубуз биздин кошуна өлкөлөргө да чыгып, ушул биздин кыргыз мал өндүрүүчү, мал багуучу, өндүрүүчүлөр жактан ассоциациялар тарабынан ушундай жакшы пародалар чыкканы бул биз үчүн чоң сыйман. Эң негизгиси мына биздин койлорубуз ушул Кыргызстандын катаал шарттарына ыңгайлашкан
абдан ет бағытында дағы, башка жагынан дагы артыкчылыктарга ээ болгондугу биз үчүн чоң сыймык. Андыктан мына 70-70 жылдардан бери ушул бүгүнкү күнгө чейин келип 2025-жылы биздин ушул убакта патентке ээ болуп, мындайча алып келгенде дүйнөлүк рынокко чыга турган, жол ачылган бүгүнкү күнгө туш келип отурат. Ушул ассоциациянын жана жетекчиликтерине ишиңиздерге ийгилик каалап кетмекчимин. Катарыңыздар көбөйө берсин, жаамат көбөйө берсин. Ушул биздин мал багуучулардын короосунда малыбыз ар дайым көбөйө берсин. Ишиңиздерге ийгилик болсун, үйлөрүңүздөргө бакубатчылык болсун. Рахмат. Кой бакканда ырдап жата белеңер ғой. Мынерин ырдай бергенеме? Ким? Чейин чыгып. Сүрөндөрүң арты чыккылар, дагы точно байгаластар. Чыга бериңиздер. Поддержка где? Sizde bana oturup bu yaptı, eleman eköz nege gelip bilmeyim. Ake, Rasuşça maktabı mı cüp olsun, karamazım bilmeyim. Ekinci çıkartma, cüp olsun mu? Bir hoşçalar, cüp olsun. Gitti ya. Haydi, oraya gelirsin. Oraya gelirsin. Группа поддержка. Вот так и называется.
Bolçalar kayda. Akıllı. Mınanla bolçağı yarışmaydı. Zahdı bolçağı. Bravo. Haydi. İkinci bereksizlik. Kim yedese deylersin. Azamatsına gel. Bereksizlik. Bravo. İyi olsa bolçağı balınıza. İyi olsa dumanlar. Üçüncü birlik için konkurs. Akardiyonlu çimirlik oynagan Kanibek oğlumuzlarga dadabır bolçağı balınıza. Kaki azamatsın. Bravo. Sonra. Dostlar, ilk konkurs. İlk konkurs. Nazar dostlar mı? Alato koy kurumlasından geçe yürüyorsun. Kurmanlık açaldık atasının bari. Bugün kutmaya kadar. Anan oşol koydun. Özüldün, alato koydun terisinden. Çulup kesip korgoşun çalıştı. Para alıp geldim. Ona çınığa özünü koyup ne dersin? 7 kişi çakıram. Buna şu paranı gelip en çok tüpten kişi manav melek takılır. Gel kim? 7 kişi. Biri gel adam. Nazamatsız. Daha kim? Konkurs çene koyup para tevesin. Beni arasını gidesin oldu. Daha kim? Ne güzel? 2 gel de. Konkursunu koy. Başlayın. At çaplıkları. Kolun tügönmene buna. Eğri duran. Üzüngü kaksını bardaklarına. Kim? 3 öğü geldi. Daha kim? Dostlar konkursunu koy. 4'ün çakın giremem. Daha kim? Var mı? 4'ü. Ol rasın yok. Konkursunu koy. Para. 5'incisi gelene. Var mı? Oy, Karasılıklar, Nokanlıklar, Talaslıklar, Narıklar, Baynaslar. Araşançılar çıkmadı mı ya? Araşançılar var mı yok paralarda? Yok ya, araşançılar çıkmaysılar mı? Dostlar, paratı zöpçünü koy, özgür koymamasılar. Bürüğümür araşan, bürüğümür alato. Belgilerinde usul koydu terisinden. Olmanday korgoşunu çalıştırıp bir regionda bunu para değil, bir yerde langa değil. Aytor, balalık testi bile sikiriyoruz. Kim? Tak 5 kişi, daha 2 kişi. Gelin sen gel. 6, 7. Gelin sen. Hormatlı imanlar, 7 hakem geldi. Konkursluk baş baygesi. Mana usul at jabdıkları toluk menen tügörümden. Özöngüsü turat, tizgini, kamçısı, başkası bardığı turat aytor. Kelingizler. Komplekt. Akele, hoş kelingizler. Bala gezde tepkensizler. Hazır olsa balalıkta bir sayahat. Bir eke teyip görüngüz, rasmikka. Aldığa çıkarsız. Bir kişi kadar dalışın at jabdıklarını toluk menen alıp gider. Kalganlar usta olsa tendige kapçılar böyle. Andaki biri teyip görürsün dahi, problem. Çocuk isteği var kendine. Koya turunuz, ben başladım değilim, giyin anan giyin dökülmüyoruz. Dayarsın mı? Çocuk, dayarsın, en başlamasın, problem görüp dedim de. Terim var, akçanı demeyin, anken arkamızda 6 kişi durar. 100, 200, canakı euro esen kalkmayın, jöneleriz. Koy koşun. Boya kabırlasız, alıca kabırlasız. Birinci konkursant, anda dalışıl tolumların kapıyla atacaklıklarına talap bir insan, en köp tepse, usul işe alışı mümkün. Başladık anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, azamatsız 9, bana desin, 10, 11, bravo, kolça yapınızlar. Kalpana yürüdünüz böyle. Ake, jön teyip gördünüz. Gördünüz, sizden buradan bir kişi 11'de teyip sandı. Siz de teyip kandı görürüm. Gördünüz de o öyle. Aytlar bir bağlılık kezdi eskeresiz. Ana, gördünüz mü? Ben başladık değilim. Turalım, esep kaç edektim. Eğer olsam ekranca kabırlalım, sizde karayım. Bu da bir kadar kurmalıyız var.
birinci konkursantımız 11 жолу tepken. Eğer atağız 11'den көп tepse, dalışıla çaptıklarının usul kişi alışı mümkün, biro ardında da 5 kişi var. Kettin hadi, esi varsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, azamatsız 7, 8, 9, 10, 11, bolça konser, 12, 13, bravo! Следующий атаман. Birlikte var mı? Sizin grupta поддержкаңыз күшті. Birlikte var mı? Birlikte var mı? Öbür görü alalım. Mutluluklar içeri alalım. Bir video alalım. Dayanmayız ha? Dayanmayız de. Anda başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15! Kolçalar! Vay atangörü! Tufli bir şey değil otakta, tufli! Hazırınca 2 kişi 13'lü tepti, bırak burası 500'lü aldı. Malatası. Age. Gördünüz, 2 13'lü tep koydu. Men için problem emes. 2 13'lü tepse, 2 ülteki yer zabıtlarını verelim. Bırak sizleri aşkılayın mı? Birlikte varız. Kantada, ake. Ayavay teyveri bana ölgün koyalım. Ayavay teyveri. Ne? Kanday dediniz, olmaya takşırıcı. Kurgoşun ödeyden alsanız. Dayarsın mı? Dayarsın mı? Ese varsın, gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha bir şans vereyim mi? Kettik, altı şans. 1, 2, bol. Şef, kana bir göstermiş. Артыңыздағы кişiler 2 13'lü teyip sanlar. Siz payga alış için жоқ degende 14'lü teyipsiniz. Dayarsınız. Dayar eкен baykanız. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ake, daha bir şans vereyim. Sizde çok da ümit var ya. Ket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oldu. Aydın kim? Gezek sizde. Aldı kaçırınız. Eskirtip, hazırınca en көп tepkenler 13'lü tepken. Halimiz siz bayga alışınız için 14 teyip salsınız gerek. Dayar olsanız başlayız. Özünüzde oynamaz. Üçün gelip kaldırın yeni söyler dururuz. Dayarsın mı? Ese açıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, kolçalar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, kolçalar! Ben sana... Yurasının koşu saldı ya. Ama özünün deyinkinin duh koçmekti. Bayka kanday, sığdırma mı? Kerin gel. Ona bakala gittiğimde de bir gap var ya. Az bir de sakal attık işte. Ettik yapmış ya. Dayarsızlar. Suranı şaka. Cir, ötüm, ananı yuratıyor. Doktoru ağaçayın tepkiler göre. Onu paytırım. Ese açıldı gel. 1, hadi. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jetmedi mi? Ake, daha bir şans vereyim. Daha bir şans. Gelin gel. Gelin. Başlayalım. Akıl şans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolçalar, azamatsız. Ahırdır konkursant. Emin görüyoruz bu kişi diye kaladı ekan. Direkte var mı? Onday. Onday. Dayarsızlar. Ket kana başladı. 1, 2, 3, 4,
4. Akıllı şahsı. Dağlı şahsı. Bir, iki, bal. Öz-özünden göründü dostlar. Aldığınızlarda baş bayıgı 20 jolu de dalışılan çaptarın tolu menecek olan kişi. Biz şartlı olacak olsanızlar, bak geliniz. Gelmez. Anasından bana sizge alınız. Hadi be, kamçılardan barına birden kamçı taraf veriyoruz. 13'tön tepken kişilerge, petige dizginlerden takımından boş verirsin. Kana, 13'tön tepken 2 kişi alınlar çıkılarsınlar. 13'tön tepken kişi. Ne? Yekisi daha geldi. Hayır. Hayır, bir kamçıya koy. Hayır, çok rahmat. Bana olsun. Sizdeki bir özü. Ne böyle? Ne böyle çetin ismi değil.